Poštovani građani Šapca, poštovani građani Srbije, na današnjim izborima niz nepravilnosti, ali ključna i nepravilnost koja treba da bude upućena i da znaju svi građani i Srbije i Šapca je da je član veća Nebojše Zelenovića i Dušana Petrovića, Dragan Nikolić zvani Ćora, kupovao glasove, davao je novac za kupovinu glasova, registarska oznaka vozila je ŠA120 GL, iznosio je novac iz prostorija fudbalskog kluba Mačva, vozilo se nalazilo ispred glasačkog mesta osnovne škole Laza Lazarević, očevici su tu, novac je tu, zloupotreba je tu i pozivamo državu da reaguje, da uhapsi one koji su kupovali glasove, a to su i uvek su bili oni koji kupuju za Nebojšu Zelenovića i Dušana Petrovića, da se stane na put lopovima, zloupotrebi i kupovini glasova. U isto vreme obaveštavam građane Šapca, ali i građane Srbije, da je smetnja na telefonu Gradske izborne komisije, koja nije ni prijavljena, saznali smo za nju u Telekomu iz sredstava javnog informisanja, otklonjena u najkraćem mogućem roku za 15 minuta, a nastala je unutar prostorija gradske uprave. Telekom je reagovao u najkraćem mogućem roku, sumnjam da su i sami uzrokovali kvar. Ono što je sigurno, Srpska napredna stranka, Telekom Srbija nema nikakve veze sa prekidom veza u Gradskoj izbornoj komisiji.